It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Good morning, Accra. Good morning, Ghana. And welcome on board to the show. Was yana pay ye chamu akwa ba de abadwuma de atune din Anidaso Wɔhɔ Obia na no pay efri sabre ya kopem sen no wotwe na chire no ye tena se na fedia ekoso wo man Ghana mu no ya pensem no pomasi bre efri sabre ya kopem sen no wotwe chire no ye dwuma a medical catch order da si atune din Anidaso Wɔhɔ Obia ene yo forisi obosume no de tosomi ensa one film no and yet well, today being the 3rd day of the month of April 2025. Good morning and welcome on board to the show. You're from a Hitman. And I pay you to go work at Tanamo Boswabe bro. You be seen Konya na fedia Ekoswo or my Ghana. Hanomono, you do home come on. For WhatsApp message in the brand number the first one is 0593 40 65 65 0593 40 65 65. Emo kwaba Lumba and supernatural mineral water one adaroma. Good morning.
25 minutes after 6 a.m. here. I don't pay a danya kupase. Lumba supernatural mineral water da Roma. What's the far WhatsApp message for Brown? 0593406565. 0593406565. But as I said, maybe a telephone at 2. Now, if I don't pay, what do I say that? And to now, my one Friday 0534 050 199 0593406565 0593406565. Hello, good morning. Good morning, Bracobla. Yeah, Frosty. Patron de Susan. Refia Shama. Patron, I mean to one of here. You Bracobla Nesto, Yamia San you. No credit. A Santua boy who Bawama at the part of Santua, you won't need high success and next year. The day radiasi. At the man in the Busianina. Bracobla, the radiasi the Maukra. What the Yamisha. Yo, Mate, may I say good morning? Good morning. Me ba chef Frosty. From Ben. Ben and pay and then say. Saya sama kuwa jatali makasi sama tuwa Yesu Kristo. Amen. 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 One 1061. Hello, good morning. DJ. Yes, sir. Good morning. Good morning, me pa chef Frosty. DJ FM Sakodia me kata fita ma committee 11. Sakodia no pay and then Yankupon say. Mi da nyame ase anopa we. Se wa man nra wa man so agugu. From aye cool. Mi da nyame ase ma me ma. Mi da nyame ase ma me yere. Me yere dia me don papa. Mi da nyame ase nso ma abrabo. Amen. Ewo Yesu din mu. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me ba chef Frosty. Hitman. Yes. Mami Magiano pay and then Yankupon say. And I'll pay the idea say that Sima or Piasian Copon for the away meaning I will go so yet. Yet that's so for a radian yan. I haven't come on me a good. The mojo do more free funny. I am fancy then. What be any high for Edia to my Ghana so I lay us the Dankutu. The day radia semen a bush here. Nana and I'm also dear Lebusua. The day idea to Mammy Nasa, the moment now bank. I'm from confirm Russell, you know, Aberdeen. For my young theatre, Carboni big da, or far barrier Juma, Yamen Canada, non Shanabin, our coin in him. Yeah, that's idea, not dominating a mobile and then a bamboo. Amen. Amen. Auntie Maggie, good morning. Good morning. Maybe Jeff Frosty. Hitman Bacho Dada Willie. Dada Willie, Asensoba, Maminti one pay. Yes, sir. And young Male, meaning Yamin. Say, Anna came in Mumia Busia, Namado for peso. Padmole Papa. Okay. Bye. Bye. Good morning. Hitman, good morning. Maybe Jeff Frosty. Coffee money. Kasafia Shama, Diamond City. Coffee and a pay and then Yankupon. But our houses, Divya Wokode. Yamia Domehoya Pa. Yeah, and the Dika, Yamiasi. Our the Bible and share support their share. Like the Yamiasi, a Maukra, the Avenia Vibia, Australia, my favorite nation, the KC with a share in crime. And my Yamiasi, the Southern Yamiasi, my dear College Association, mine any. The daddy of any nebusi of my phone now. Amen. Amen. Go feel me that say. Good morning. Good morning. Maybe Jeff Frosty. We Doctor Man Champion so whom and I'm the other pay. Yeah, then Yankupon said to pay. The da Yankupon son of Prince na woman ma na yada so tinkomwa na tactically no ayaseda ana medima otwedi afọ Yankupon a ohwe binu minu so a oma yehu emasem adom amen. Amen. Yesha suhum for you now. Good morning. Hello. Hello, good morning. There be and yeah, and what about 0593406565 0593406565 and I'll pay you then Yanko. Good morning.
Hello. Hello, good morning. Maybe I Jeff Ross. Hitman Pasha Family, make a separate crane. Listen, I meet you on a pay. I don't pay Hitman head in Yamias. So be done one story. I will be to me saying a message. No crepa. Pay ye or the young Quania home saying, yet the whole cratia for him. The Chapaya Bogu, Moja Gusudi, more for Sania. A radin I am in Numi, sir, and I'll pay a Catholic dinner in Yamonka. Amen. Good morning. Good morning. Also, crowd who here for say. Eskedodoa. I meet you on a pay and then Yanko Passe. And now the peso with the Asafo Euradiase. Say one shaman from Son and Branton. I'm an days one man I hire and to say, up to minimum Bushia. And DL Ebusheni na Asadaka and Comani Dini. Adia change so be able to a number of yes, say that Nanka some way of ban on fire and confire and brand. They do fear you, the Asada, the Amano, or the Demo. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Yeah, first say. If I say, I'm Abraham, make a sausage. And a pay and then Yanko Passe. And I'll pay me the Yamias, so I shall name my Bussian, name me feel when you know. So I'm at the party, a young or high face, the Yamias. Right. Yeah, so yeah, that's a wafran open. What they was said that about 0593 406565 0593 406565. Good morning. Good morning, Hitman. Maybe I your first. Nyamiadom, your first say. I say for me, my favorite you Bojo Saika, it's Legon. You mama meet you on a pay. Yeah, na pa we the Jamias is at the pa, Papa Chini everything for you now. Amen. Amen. Yima also what they was said about. Good morning. Good morning. Your first saying. If I show Mercura. Me kwa no pay and then Yanko Passe. If I show me the radio society to be a chimney. Amen. Amen. Require so then I said that about. And I pay one no monsieur, my men come for Lumba and supernatural mineral water and famao. In so dear one no man, one no monsieur, a ye kama pa. In so papa no your friend Lumba in supernatural mineral water. Me pacho, ma won sankabi na beboa. In so a ye kama. Nsuo kroje abujunsuo Lumba super natural mineral water from penny for nafi one supply will be nafi wonso no nombi na bibia enkoyi fama 0555 274757 ofre Lumba super natural mineral water penny for wonso wonsa beka bi nafi wanu nombi ama bibia aye kama anapai abna fati sa wadanya yankopon ase abna fati ede na seda ede aba 106.9. And here for course, name you don't faster than your face. 059340 6565 0534 050 199. Phobia what do one would then I'm happy birthday. Now we're streaming live on Facebook. Facebook page in as well. Capital DLFM 106.9 on Facebook. Also be ready Monica Sarah say Hitman, good morning. Thank Jesus. Amen and amen.
Watching you live all the way from Germany. Happy birthday, Uncle America, Jaman. It's your birthday today. Happy birthday going out to you, Victoria Enquires. I know birthday, happy birthday, Uncle Family. Jemima Otaba, I know your birthday, happy birthday going out to you, Jemima. Nana Kwame Hagan, happy birthday, Uncle Family. Kenneth Abebio, I know birthday. Happy birthday, Uncle Wabapa Cynthia, all the way Wembley, UK. Wabapa Cynthia, our Wembley, UK. It's your birthday today. Happy birthday and confirm Rockland Nesta, sexy journalist, DLFM. Happy birthday, happy birthday going out to you, Esther. It's your birthday today. 36 minutes after 6 a.m. here. Now still to come on the show, major stories making headlines. I mentioned what Pam was better than say. Sammy be better than say. I'm not paying you, come on. Good morning.
106.9. 41 minutes after 6 a.m. here. And I pay me Dima for her back clinic, Dr. Time that's so some in control. Say a real at it one bra. Say stroke na how we see in ya ukotoge. I won't send some dear branafi doctor. Wanted the 10 from out. New branch at your bank and krumha. Pokwase mayira. Na fi ya bia at it one. Dr. Time that's so. And here na fi won't call umwa. Ya check quite will pokwase mayira. For quality healthcare, bra midima for Herbal Clinic. For doctor, I was 0244 774282. 0244 774282. Midima for Herbal Clinic. Sebra, Dr. Bra, Sebra, bra. Why? Na Yarabia, Eha Wano, Dr. Time Daso, and Renafi won't call Wumwa. It was Yabraso. Major stories making headlines this morning in the national dailies. Our brother, Sammy Beats, Nasenafi, what the Kuwakratano, Emobo Swinina, what the Abdowano pay. As usual, my brother starts us saying, Sammy B, it's a brighter day, and it's a new day. And I feel me man akwaba, and I feel Kuwakatamu was one up. Naposo. Sammy, good morning. Good morning, Brakobra. And it's a brighter day. It's a brand new day. Sure. And run so gugu kakra. Pa no pay cra to me yahudu bi. Oh, sir. I see. But in so gugu say ana meti radio so a. Asam ba ko na ya metai ka cha shenkafo. So your driver ni na ensuo to a anu atobo. And run e din komo bia no pa no already so. Sure. Driver ni papa ene de wakọ abedura somdue mo. Enye mrika ene chese nwoma bia be ye okwan so ene ma wo chese wo ye good driver. Driver ni papa no ene de wakọ abedura somdue mo. Into your shenkani na no pay baby a wonam no nsuo ni gugu na se nsuo gugu a anu atobo. No atobo. It's as a passengers no wonkwa ohia pa. And when the statistics be air tudwa already so from 2024 ebepem sabri car kwanhia akoso wo krom hanom no edoso pa edoso sisi ana nsuo no mpo eba be hya sisi no menka ne sa hya ase anesa ene be ha dwen yakwan ne so be yetro anenti na busumi yatro din se oforisuo busumi no enti ensito bre ne yawura mo nti no already no yakwan no baby a hono mo ye mfuturo ni ade no nsuo betu ebe esan bedane nteche emeso abe yetro se nkuruma enu achi nso ye kote a yesu kura so san be yetro nti ebe sa shenkafo no unumi se wo ka tae no sa wewe a pe foforo hya ase ha adwen yi pa monkofa ka fun bia se be nkosi kwan so enkohwe nipa ntungu enye nipa nkwanfire ne nsem da bi ka no enya sisi ni kama hwe hunu se utu a o break obi bia ya adwuma kama nsa wasi kwan so enkoji sika ni brechi utu ka na wo hwe hunu se de yeko nense okope sika nti wa na wosin da bi eno de moa. Now between January and June 2024 Ghana recorded 6,653 road crashes involving 11,283 vehicles. Casualties are by 8,798 casualties. Now, out of these casualties, nipa 1,237 and they really won't because of accident in Tino. And I pay and the Adika Kadedano. We your shenkani and a passengers in the should diabo papa. Passengers in the honoma or one te we a driver na passenger etiti woke moi and when yabutre when nipa hwadwuma and when yabutre so maybe we bre ni Ghana foti yankwae Rakobra medase na yensan so enchia yen etiefo ni nyina titire ene die hard fan club for no ana afenso
Dear College Association and afi ku ni nyina yen listeners ni nyina mutie frɛ chichi ne bencheye ye chewo nyina mo nyina kwa ba ediba DLFM ku ankrata mo boso na no pay no ensem no se dia me dikan aka no we no ye na poso headlines pe ne ye boso anti ukoto bia ku ankrata no behu nsima hodo edi mu ahim nyina na wakenkan ni nyina edi aman ti bra kobra me nti yen hya se free the chronicle ku ankrata no na behu Ghana mampanin John Dramani Mahama ne foni da ha na mu sein na atum se Ghana mampanin microphone esi nanim nani abere pa na hwe nani watis nanim nya sere kra ana wo chiri mi se Ghana mampanin watolo mu aye din pa na nyina ne se fifire no nya asem kuma o chiri mu a dom kuma no ekokoye conference am chirefo nhia mu ekoye press conference ahodo a sika bi a mu chiri mi se aye ne ho nko be sie ni ade ne ma bi kokokwa enkoye ebumukura chiri mi se alleged cocaine and afin so ye money laundry jumedi be kokoso akotoka international airport no Ghana mampanin fa ne nan fancy form no ma yempe ne ho pomasi bre no Ghana mampanin akasa chiri mu a mekesa ho bambo ko nyina nyiro mo na so na wono mutumi nya hwehwem mapa emfanfa asa ne ba ko mienu bi ekoso o mayi mu a emwa efa ndura hodo bi ani padi free baabi no bone omde ba o mayi mu na afi nso ekwan hodo wa ye fa so sika hodo bi a ye dandan ye ni di bi dwane kwa amana ne ade gold bi a ehun sense beto dwane nya Ghana mampanin chiri mu se ho bambo ko nya nyiro mo na so brane no mo nya hwehwem mapa na ye hunu baby asusan ede bodo hono be fa wasanse nso akura kata ne fight toso eye mienu ede aba e wo di chronicle ku akata enim sanso na kopie mo e wo oboase adanse hono mu a akrokere wono so hoba anyema wo honom ku akata yi ebo amane ese watumi di sika 300k titisikam 3 billion etumi ede ahye electricity company of Ghana mudumedi omudie manema ba koyi pa de madwumaku na ku akata yi de nsam de aba abonten a amanfo ahya ase bo na ba so pasa ma me na motu a watu no bebo apenti onko so wanyini na ommo adwumaden na omfansom oman Ghana yefiri wonom ne enko pie man e wo de insight kwakata nim na behu Ghana mampanin John Dramani Mahama ne foni da ha na mesei ene wo de twiredua e de asi tesene book so anase homa so ene wo sensan sa ne nyina ne se new science taxes no was scrap ne nyina yefiri wonom kram na Ghana mampanin Ghana fo be kaya mana wo bontoa apre o man Ghana benwa no fempemienu ene aduonu na abato mu no ana o ka kire Ghana fo se wo ba eto ahodo bi ekwakoye kotobe kumenti oba to we ne de anya de obetena se anhwe ha meto we ekum Ghana fo fi seteti o man yipam na black obra ba ka eto ne ebidi di makutini yipa eye yi levy electronic transaction levy no Ghana mampanin ndada kwasanya man wajetumti enu ne yidi sehu okokra afenso betting tax emebuni mu aban paguma wom ema wonom o manka se ko prepare sa de omuti ko wo ntwetwede no munya kakra de go mbotom banso a no manka se ko bo omchacha na munya kakra di a na aban e de 10% e de atoso o hamje chebudu na wadi 10,000 Ghana na Ghana mampani kire so wogi mu 10% 1000 Ghana ana ne kufitia na ni bre franya sem kuma kra na de ayira kra ne senka watumi adi ebia 1 bi na aban je 10,000 nyesika kuma o emebuni kasa Ghana mampani kire mze ne so oyiwe watwam se 10 time efiri neko wutwa bet na wudi a enya ade obia betumi ate okapre so obeti wafa kotan o mampani ne yenchi ni pakro no ntum eno so we yef so be dia wo kana chesesi ano officially e-levy betting tax and the emission tax no has been officially abolished. Sure. The right word near abolished by the president. Yeah. Right. This year no dey ukutwa bet na udidi a. Osika no ni obi anche. If ban already no oje betting company no to dada. Enti wo Ghana ni bebu na ukutwa eye bet no so udi bia ban oni chefa bia mdi udi a ono wabusua. Ene won pana fo mo kwa na mokro nti odie mo na mokro no. Right. Ene afin so ade ba kwa osan kan so ye no emission tax no. Wisi etu ono so. No so wetwam enti yeni obi ani wisi etu obi atua okurum ha enti we nyina ya nema Ghana mampani ndo ada ode ne nsa kwhye emla na ase a wachimso wagidi atum kram sanso na president eyetwale ukopie Burkina Faso omo mampani na omo etata ne papapai assassination attempt bi akoso so mpese nko omo ya na mo kye no to ne tuanwe na nko omo pampam na no mutu no firi so nanso na ni adende sebe abo akokota kono osene dabo na ho den pa osene sisi kwabrafo enti o ma ya o ma attempting se nko betumi access ne tin nso o ma ya anya de a efa kura katai ede ho sensem ede aba na we dodo na ka sese wo hwe Burkina Faso mampani na e wo mi so de soja ba na beje o man so modin ba wo bone sebe
esene kabimka bia mamu okura nti ye omo yasa manfo bi tata ne sa na ebi mamu ha mpanifo ankasa na omo mpe no kre dodo na mpe no kre dibinam ni bi ene se bikota asese ne pro yenti eno mpe so mutu sa na mo na kura kata dia ba sem wa mo tai Burkina Faso ma mpani modin ba wo bo nyina chi no eni be pese om tata na mutu no defri so a akoye nsempi na akwa kata yi ede hon sensem ede aba emontene esum no kwa kata fufra ba bonten a we de ni din no kura de we no amsa fi na ba edi Anidaso Wɔhɔ current issues na no so de aba one mu tirem say leaked a confidential document exposes how national security move 760 ECG containers to warehouse at Agbelempe. Hey, Edin, national security mpenifo kwanya mo fa so ye kuntuna se am nipa bi etimi efa kuntuna se ama oman na yen ECG niam ahodo a containers a efa no ne ba ye nipa bi mo ne efa kuntuna se edoje ya the first masico pm containers no emu mako ahanso ne nsia. Hey, 706 ECG containers eko pm e wo mianka so mempotem honom Abelempe. Hey, nyasem kuma kura e ho nsem so akoye nsem na kura katai ede ho nsensem ede aba emontene eso a ye ka ho nsensem ede ache ne tiefo Black Benko pm the new trust kura krata no ono so abonten wo chirim sem napo akasaw wabon ho modin akwa sika ede akwabo adehia wanom ehu akadwamu asante mantemu eye edum PZ importem hono no se wanom enje we napoko ye no oyi 50k titisika ni mu no eye 500 million sa adehia ne nje no onte adwaso onsanya mase bedwani kokopro mampani abedechie na mfa ni senti sabi abo awansna anya hwe kwa no po 70 adehia ye nje na moso omfante omakaso bi eno nso wasan agina no tumi nso akire mu sem ukopiem o manhia ba tompesu aso a eye manhia south no nso eye mahye bedwa konwa no eye foto ombo no wombeyi mu eye 100 million eye 100,000 Ghana cedis aka ne sika 100 million no so mo de bo foto pa bi di aka ho na wonom ede abo adehia wonom aka adwa mu ewo kumase aduma no sukwa kratai ede ho sensem ade aba emontene esum sanse na eye Gordon asade bedi akon oya adwuma ewo movement eye TV na fenso eye wontumi radio wa akra ha no na wo kire mu sem OSP ama ya chene ya pa ya ne ya pa antikisi ajabe obesi unipa na kwagina court ama court ene na dipa na chene bi ohwe ade a wa primu pa kwa kratai ede ho sensem ede aba emontene esum sanse no oka kwe central ma se bedwane akọ surprise ade show mu wadum awo mra ejahye wono mo no ode 100k ene de akoma wonom titisika ni mu no eye 100 million no eye 1 billion no de akoma ade hye a ejai ehye wonom ewadum kwa kratai ede ho sensem ede aba emontene sum Daily Democrat nso abontin do chim say GIPC lead Mahama's 24-hour economy initiative with premium service in Accra. One more chim say GIPC mpenifo na dikan say 24-hour economy enimpa na okreyim ye be siripa bodwumaden abo mampuntu akoso nti one more dikan de hyepa ebama abo mampuntu etimi akoso na dwade nso etimi akonkan ewo oman Ghana emum yenko pie mu the exclusive kwaka tanza abontena mesi kwaka tanene de aba abontena no mu odasa no manam dodo na aba the exclusive kwaka tan so kase na okire mu sem IGP6 cancel with former IGPs enti a mekese ne kata feta so mienu miensa nan enum ni nsia no ne ba manu kwaka tan ba ma obehu eye akane mperifo dom be so me se posi sahene nyina mfoni da ha na mesem ena IGP fofra Ghana mampani John Dramani mama wapa no ne den edem COP Christian tete yehono ena odi won manim ena IGPs ahodo mbeso Ghana nya wo modin akwa from nyina ne mo edi nhyiemu ena wo kire mi se opa futu opa nkrase se momodin na wonom enhye ni crime wa mon cheche ne ma bia ni so kwan ahodo mo fa so mo boaye ma so mbeso ne makon kan ma wonom so mo cheche ni bi ne makon kan a emfa mo makwa kratai ede hon sensem ede aba emontene esum Black Benfro ne kopie mu ewo press reporter. The press reporter no so abonten no so akire mu sem 63 image graduate from UCC 3 obtain first class and when ukopie mu University of Cape Coast ana no ya adwaje sikapa sa na nka enya na no kwame fumba pe yanka wonko hoda o na anza no wonim Cape Coast Central Region kwam sera na Nancy hoda na no me say
wo hwe ne phone so na kɔhwɛ ne status wo atwa UCCC ya yedu we kofinya sem kuma se wa twe ne phone ne camera no na wotwa ne saa enti ukopia University of Cape Coast upon no omo kyirem a enipa mu de da afia sensan wo ne potem ho no mo no enipa mako 63 eduosia miensa na omo nyina atimi aye abamodin akosua de etumi apase a emu mako miensa de etumi enye first class emu ye de pasa no manama emu mako eduosia no so bom homodin ye pa me kase no omo nyina graduate a omo kwa content ya hodo no mako akosom Ghana nti we de mo de simply for betu akotu afiase na be fi afiase baba na se bi wabbo wakwa akobɔ homa soronko a wonso ye kanipa se be maben pa akonkan wosua pom na wodi makotena de na we ya de a ɛyɛ ade papa akwa katai ɛde ho sensem ɛde aba montene so the national congress kwa kata na kasa na okyerem sem wubehu ɛyɛ opanipa no ɛna ɛyɛ IGP de ma Ghana COP Christian Tete Yohanifo ni da hanum sin ɛna afei nso aka ne ma Ghana police ahene Dr. George Ekufu Dampare miankasa ma wofase na mu kyerem se ndo ada emra Christian Tete Yohani ono ena ya IGP foforo no efre IGP efo nyina dada ma besom Ghana nyina nhye mudie no IGP na nsenya de okoi immediate pass IGP no Dr. George Ekufu Dampare wampie mu bi ntiamanfo bisa se na ba ne sen ena IGP adwumaden obebo ya na nsen besom Ghana na se mpanifo nyina kwehia na se posi sanye nyina kwehia o manga nam na se ehwe IGP Dr. George Ekufu Dampare ye hunu mu dia na de pa na ekoso akote akata de ho nsem de ba bonten obisa sa na de pa na ekoso a na nsenya IGP Dr. George Ekufu Dampare nhye mu de ahodo ekoso im wentimi MPM bia akata ye de ho nsensem e de eba bonten so Sansana politicians in Galamsey will face the law. EPA boss and I can say openipa on the Environmental Protection Agency ano no ochiri sem. Eni pa do amoya manwase mo magane mamonso. Modane abo pateku. Na so mu chiri ma mu ye dwantene homa mu de adura mo ho no mo chiri mu sem munnim. Na mo fa kuntanse ko tu Galamsey na wo mbeche mo. Ayere mo papi mo pachi pampe ma mra ne ma ye adwuma se be ye beboa. Na Galamsey na mutu ese Ghana nsase na kwaye no. Eso ebetime twa kwa katai ede hon sensem ede aba emontene esum yenko PM ewo the business analyst kwa kata no ono so aka se kirem se obenimus matwa mu inflation no cases no slightly etimi akọ 22.4% a enso kwa kata ede hon ensensem de aba bonten adwade ndi gusu ekoso egusu ekoso se du ba bia ne ma no bo na egusu eyeden akoye nsempi na kwa kata ede hon sensem ede aba emontene esum Samsung Mahama assent to levy betting tax bills into kwakata de honsensem de abase de ka honsem awa kwakata hodo na kan ntino yendo masuko endoma ka honsem bebre na yenko PM ewo the daily search kwakata nim na bla kwabra ebo amane se kan Japan pays registration fees of new TESCON members at NAST pay 2 ene ebo amane na onim se ko PM ewo Kwame Nkrumah University of Science and Technology school mu a enipa hodo mo yesu suafo mombadan de mo akwahye mpiama yoko no mu no ko aka teba mane se Canada hina Japan ekwa kotua won registration fee ni nyina se we muntua ka premier metua enti mombadan na mo nkoso mo adwumaden pedom fa akwahye mpiama yoko no ne mpiama yoko no enko enfa nko kan ko aka tai ede hon sensem ede aba emontene esum na yenko piemu ewa abusuo kan na abusuo kan spare part dealers no won panifu aka se kirem se nanim yata members ni hunu sem eja yade ha adwen ye pa ne sente free ne komomoden na ja hyehye awodo ekoso mo hwe na ho no mo bia ma efise dwa hodo organ mo kama ekwa yede se dodo na ne ja to ho no ni sente momoden no dwumadi awodo mo die ne mo ma eja ho dwumadi na mo die no mo bibia nko kama mo nko yede ma basa nkonu aduane na munya akoport enfense so mo gas cylinders no mo pon a mundundum ne kama ne ja hyehye ne bintumi nsi abusuo kan spare pass empotemo no ma ko akata de ho sense ma ade aba bonten we de mo de eye pa momoden na mo ho ban efise sebe empenifo se sabe wokoto seja ehye onyonkwa abodwesa we info abodwesa no enkwese nsuo mfense mo ne fa no ensuom sebe ya eja no etompo a ebi entumi ema wakacha ko akatem ede ho nsensem ede ba emontene som ne empenifo ba ma ne se kefu ahodo ekoso ewo ye kwantinga potemo na de township no ewo etifo de mantem no empenifo yi de afiri honom ahesi adwebro etumi ba ko akatem ebo ho amane ene anopai Yanko PM with the new crusading guide. Kwakatane Kasamahama assent to bills. Abolishing levy, betting and emission tax. Yadika kan wasem ti. We
yendo masko bebre na nsanso do ha no so nyina no ko akata na ka ne nyina dadanti no yebefro ne nkopie ko akata fofrom yen kopie on the daily guide ko akata no so akasa no pen ane so omde aba Ghana mampani mahama tax ahodo wa yidi afri ho no so ko akata de won sensem etimi edi aba emontene so Sansuna Ahmed Swale Kiles no penifo chim se charges foforo bi atumi aba my amendment dia fam a omo deny enipa ne nsasha Ahmed Swale wuo no ho bi no omo abomoden a se o mema ne be dia anya adwuma o no deny no ensensem so babonten akwa akatai ede ho nsensem ede aba sansensem odi ache nti ebe sra da enipa bi a ne nsan bo ase no monyere mo ho a na monche no monche na momoden ne manko kan fi se ni ma hodo we kwaso nya de ye ne je ho kra Afin su kuwaka tamba maneo katafeto sana uchimisi opinion galamsey fight ya mutu. Opinion ahodo galamsey fight na mutu mse ya mutu kram. Ibunum chacho maju ya hunise galamsey fight na paadye. Se ya bain ebetena bemyaso obontwa bepre omampeni betena susi die oh. Black obna ya mutu. Se ya nka obekun atwala se ndi o muntu maju na muchimse dada na fufuru bia ni baby aban onye hwe dada na frise galamsey kempense no amanyofona na etu nti we ya mutu mbepra nkosi aga ko akratai ede hon sensem ede abamontene so sanso na the hawk ko akrata no we akroma pa watu sefam watu fa no ko akrata ne babonte achirim sem president grants CJ more days to defend herself enti omampeni ubaka ya Ghana mampeni de nkrata makoma miense achirim se petition ahodo bi afra manfo nchen abasem on chief justice otemofo penin yene ye mame alaba teknosi aba onho no se hwon se sebe akuma afri ni dua so no ntunu firi akonwa no so kra na Ghana man penin ama chief justice more time so modern no no aka sen defend ne ho do tumi defend ne ho pa de atwatwaje ne ho de a ene bia na watumi afa ne ho akodi na mo mso wantumi defend ne ho pa de na danto na sema na so be ye hyepa na se de ye ya ye ho amanfo no ahwe no so me ho ne se aso no me chembe hwa de we pia ko akatai ede ho sensem ede aba wodi hawk ko akata nim na anti-galamsey effort na mo chirim sem undermined as court orders release of seized excavators ye mo chirim se court akwase tramax excavators akodo be mpenifo che no o ma chirim se munya galamsey o munya excavators na o mfo ma de ma wo no ma ensem yakoye ensem yakoye ensem bi akoye yompo amfo keke ka asem ye no be ye ko atole galamsey ase na asema court na se achechi excavators na mo chirim se yenye yemfa mfidie ni ma wo no mo de anensem we die aba emu ya purchase we chirim se galamsey fight de enkwesi aga kra eko akata de ho sensem ede aba emontene so akoben ko piem e the daily graphic akata na o chirim se ye levy betting emission taxes scrapped Ghana man penete hanama ko akata de aba wo sensan twetwa ni nyinam twetwam sa government moved to track excavator imports and so ko akata yi ede hon sensem de aba sa ban guso yen hyehyɛ ahodo so betumi aboa na watumi atrake niam ahodo nipa bi fa kuntuna se ko first excavator sa ahodo de bomba enyim ebetu galamsey se o manga na sase na aba etumi aye ho bibia ko akata yi ede hon sensem ede aba emontene so Ghanaian Times ko akata so de aba Ghana man panin so de ne sa de ahye emrase beboa me yi to ahodo nyina de afri ho no mo so ko akata de aba fa to so dumienu ena no so kan sa sensem ya ya de hon sensem nyina ede emaye tiefo enti bra ko bransem na dawso pa na so yenyina we so na ku akata mo boso no yemfa na nyina na yemfa ni yemu no ko mu se pon du ko tobi na kenkan ansem ahodo ewo mu no ubenya ni nyina bi na won so watumi akenkan ni nyina kama kan bibia tumi akosi na onim se Shatawale nso wa grabo awards bi wa grabo awards bi nti yenu abe ma Shatawale ye bona baso na me bo Shatawale abaso na se manche na de na mayemfum so na najwa sirki akire bo hima na pe me chia nti we de wa offer seketwa Shata na akwaje award nti ye bona baso na wonim sentence ya sexy journalist in the birthday samum sexy did you say what is it sexy journalist pony hima and then the birthday into no yeah man happy birthday and pay and if you have a so power and if you have me any di ana I know that be any di I see but be said ya na da no minya ne nte bi be cost the nanso minya de me di and me nua ba ho fedua mesra wa da ne me yefunu nyina da wo so me ne
oh yeah fast no be ma 10 gram a wotin fidie yachi senior technician DJ Zigibi and necessary o to say de o miemia fidie ni so box ni mu no enya de obekoto aduane on ha no se ni sika and the sex na ya woda de yes rewada traprechire boko se ena ye den ya wada on ena ye ya wada etna ye fiada and the traprechire ye mfa nwura weekends ni mu nti we de ye hwe no ye twen no nti ena de menim se de tie bia de ala wadwumade ni so ne ya wada compound ebe so papa me am ginam wonim se anka no ne yakwafuom esuma fidie yeah sure na fidie bi wo no ma usuma wonum kuntu fidie no na dai na same enya kana adwa ye konwura mu a te me ya wiamufuo nyina pem papa na ota adua mo nti odua mo na ya adwa ya bo ya adwa afamo no nyina ne yasunsusum kuntum fidie ni bi wo ho no ma na abekọ na se apese ana akrantie ni kusie bi dem akrati wo fo no watutu abe wenye demo kakra ka ho right wenya okwa susu anu kontomire apai ampanifo se wiase mu no usum ani hafidie a wi agya wadwo wi agya wadwo ani hafidie usuma wi agya wadwo 106.9 go for commercial break here basisi ya hey kwame ade wakabo mu ana iso awo no mo ha wanisa se de wo mne banko a ehia wo aden akosua ebuo mu mpo isu amenumi anya kama pesu papa no ma chumebo isu ne kasen anope dem de asemasio anope ya na nan ma mensio bia na mensio proje aye fe no Lumba nsupa insio no de e fa wumni mu ase boko na yeso smooth kwame insio de wasa wonombi insio ne ye kama Lumba nsupa mama kanhwe Isu papa ni anya na na de ade asie mi na menya bi ato wo hemfa pebi ade akohye me fridge sa na Kwame, send ya kosu ya kanono. The saint why me busu ya for dia mama musu papa. Lumba ensupa. Insu ya ba ye dwama so enya asenketo akra. So say adofo no nyina no an obi etu akoton. Dodo na na pie fie mu a. Ye no mu a chese bibia dem. Come. Aquala Production and Trading Limited and abomadi aboa no. E de bre yo nsuo nie. Nsuo ane Lumba ensupa. Sane adofo no musu pebi etu a abra akosu ya ebo mama ne se opebi akoma ni abeya o echire the saint on be friend number C 026398380 and I said 05407851010 me pacho open Lumba ensupa ehu ensembia dia betinya koye website ewo www.lumbainsupa.com obenya ehu akade nyina ewo ho Lumba ensupa natural mineral water get a grip. That's super brain. FDA aji ejwedie nkratwe atum 9 minutes after 7 106.9 FM and I pay Anidaso Wɔhɔ adwumadie no na yeguso a yede bro no na ma menka from give us P capsules in fama give us P capsules premature ejaculation sexual weakness be ma omode mbona kwakoye bibia ho o pompe akaskala ukosi animbatu ntumi mma adwuma e ba sa na omode mbona kwakoye bibia ho dom na menka for give us P capsules in fama ya de give us co capsules aba musisi na ya coconut tete wo ayabutim ene hawa uhia give us co capsules abebo apa give us aba me sha no so eboa e support immune system no ekutia malaria typhoid and afi jaundice drugstore bia pharmaceutical shop bia ubenya bia to from 24 e was 0543 222 470 0543 222 470 give us P capsules give us co capsules and afi give us heba mixture and abai sami bi atena se wopam wo ofia covitela so atena se na mehwe na afi me ma bedwafo akwaba good morning ana pasa mo ho ayefe pa na mo she da di nkomo sa no pay no mo ba mo tumani wa hwehwe mu ana se de zo bi abo ne chichi kama pa sami bi mo akwaba Bibi Aboko dia. Opa, good morning. Good morning, Hitman. Kofi, good morning. Good morning, Hitman. Bibi Aboko dia. Yeah. Na Endra Cantamanto, Ejumayefo, traders in Cantamanto, demanded the immediate resignation of their leaders. One penny for what Cantamanto Honoma, what we won't kwa what is one. Was it a bid up? And penny for them modern bar, what bow Cantamanto Honomono, and Swenny. It's in 10 times wa. One for one dibre no one fan to honum. Na video bi wo ha no me pese me bo
One hour here live on Facebook, no. Run your Facebook page, no. So nothing. Run my video, no. Traders at Cantamanto demanded the immediate resignation of their leadership. So one Monday morning, Enquiries, into no one more dia na fi one for one dibre no one fan to one. Let's say one modern bar wabono and yakra into one modern bono Enquiries. Samibi Black Obna, the abano no. Yeah, Semo, Lum Hanedy. I am nan Semono, an ordain, a moonsway. Na Cantamanto, Jadibiano, Yen nim. A month for you, Juma Hodom, my bottom finch, I bay a 9 year, 9 near the idea, and I'll probably be done, maybe an answer call, mano. And I will pay near my Hodwana F4, F4, a year fusu near my hua, Cantamanto, be about Ghana Henina, even Oka, be memo toye, be memo has you crana, Cantamanto, be about one. Near my Hodwa, bro, from the account, no more jagu or say, and family be memo has no. Omudimutintima yipa. Na yehwe boa nipa efasika semu a ekon kanen. But ekwamia kwa de say of late no adwadifo no eta kasa bebre wo hwe eja beto honom a ehye na nsenya ne mo ahodo a mpanimfo ahodo mo ka biewom ni aban ye de koye ne ade no dodo na anya minasepo kakra echirem se sika ahodo ekọ honom no niema ahodo a mo ehwe anim senka bekọ no niema nkwayi omo se leadership na asa ka ni na ekoso no empanimfo no de adwa na no kamia kwa de say wo mankasa di furupe na wonom epe ne mom nye adwadifo na nkasa eyedie na wonom epe echira kwan. Okay. Sabi yentie endran komo ekoso Wakatamanto. Okay. Yentie komo no. Na komo no de omadwa papa workers na say traders a Wakatamanto wadwa papa. Obroni wawu. Ya frame one tintini tietie nyina ne say ya mpanifo amudi animu. Market ye wakuakuo. Mpanifo no chairman ya hwem no mo ye 13 for no madu enwamo. Enwamo kase omadi ya ne say ya ne omu na tidwo a sinza ha hie e ha meshi kura no mu ye bibi omu ne obi anwene ho. Omu de omu pe na eye. Omu ne obi anwene ho. De omu pe bia na omakọ chichire ade abehye dwane ko. Na de omu ne say ende ye jina so say pani bia pani makmako 13 no omu twa omu firi dwane ho. Ye yi omu so mbe lidi dwane. And now ye press conference ye we pese pani bia ebe jina mu so we pani na edwane na ho na ye no ye ntwe se edwane ye behwe obehye dwane se edwane be jina ni titiru ni se omo sha ase free ba bia ha hye no omo de ekuo bi ebreye so omo ye foundation for ba yeso ye de asototo form no ekuo ni from foundation ekuo ni ye de asototo form no ye hu se nyekuo se omo ye foundation so ma bo adwa no omo be jidwa no emom na free yansam because ye hwe omu ni ye bi ani mpanifo ni nkomo bi omu ni omu di mpanifo ni ye katanso mu aso awo ni ema biri hu ye hu se omu agenda ni titiro ni nyina ni se omu ni akoye meeting bi akoto jo manjo online se ye omu ni dwama na ye meeting se ye si yate ye ho free yard mu fo ye importers yard mu fo importers so ye nipa bako ye ni yard mu fo atra no 45 years me wojo man 35 years mu na me koi ya yard mu na me ko fam niema betwa o foundation for na show mu se omu nti omu free yard mu fo na che se omu beboa ye nim agenda wo mu che se unu papa tena 45 years no bi ba be 2 years a onu che se onu papa ba mu papa free dwomo enti anu de yesu adwo ye ntiase mentiase se ejoye nipa more than 20,000 ewa na nipa mako 13 pe etu bi tira am se omo wadwene na ese dwane emfa so ne enko se se e be sre all foundation for omo de 2,500 cedis na bre ye do amase me meje media me ko to na mwe eti esra se ye se de allergic kan no kumasi ahye omo hiamwa omo davati attention ni kumasi na mo Cantamanto de nyame adom se ye si dwana wie se de dwana so e fesi dwa bebre o kata enkra eti de here se si ane se omo free edom ankokura ye ba Cantamanto asasi we so 40 good years ni Cantamanto abua de whole Ghana ama Ghana for Omampani John Dramani Mahama ame ati ase se Cantamanto after 5 years no oba boy am edwa no akonanim ye dae asore ya of
Fadeshi. Mabase. Sesiano. Munamba boy, my boy. Oh boy, be here. As I call baby. I felt that I was a which is a Jano. Never Jan and Shamonsa. I'm on Panifono Matrans. I did your mobile. Yam pre and Emma Fadeshi for my habium. Yawa, I'm on Panisa of a boy. And so I'm Panim of a boy. And you're Mobium. I'm one and 2 boy. I want to see NGOB and we are mobile and 2 boy and this cabi. And I'm about to tell you 2,500. Okay, so the Andra Kwaso, I walk Cantamanto. I don't know. Somebody, quick one. Andra, the Kwaso Cantamanto. Brako Brasera na manugusu America sano. Cantamanto, Ijane die. Ebuado doana. Emma, wanomsa etimi eko wanumano. Emma, namso. Emma, manusu nyamfaso. Sami mame kwa manaso na mentim komo infri one quick one na ya ne Cantamanto. Ekuo na Wɔhɔ no no workers no kuo na Wɔhɔ no no chairman. Ora Michael Yawopon ye ne endi enkomano pe. Ora Michael, good morning. Good morning. Yamo akwaba de ba DLFM 106.9. Yo. Ora Michael, asemo fie Endra press conference ko so a aye adwadifo a wo Cantamanto. E demand say leadership e ku Wɔhɔ no no. Mo mfam adwuma ento ho. What is answer me? Mate, ana press conference ko na mjina shedi. Ya toba ni yimi o. Ya ponche ni enu mfanye nto. Okay. Ejeba dina ilipana ya tiempo adwuma nto fom. Some are by importers in of foundation for international. And now, my day, ever for a year and a year before you could tell you and your mom. As I say, out to swear in your assassin. Yeah, but I said, what you got on? Over then, what you got on? In fact, I want one more, which I live up to. I buy assassin. Anything I swear, you for a list. Yes, I gave 50 years, a term of 60 years, I got 34 years. And a minimum penny for 60 years, I can't 50 years. Is it then ever got 20 years? 15 years. 15 years, I buy a 15 tongues. I will send us a cry and a talk. I shall buy a sassy. And in this room, the motive via woman, and yet a dear Macrabia, a woman. The binim, and I'm sorry, and so very press conference. Now by the year, no, me Adam China, Jordan, the press conference a year, no. So you get 4 and the Caribbean. Okay. All right, Michael, what could an answer was executive no more do bear saying? Okay, yeah, a joint, oh, yeah, I see, you know, a 13 chairman. Okay. Obia over you did it yes. Here then you may market and Cantaman to use those association. Now you join here in family. Yeah. Okay. Branches. Cantaman to win large joint to the association. Cantaman to win large joint to the association. Compressing hardware, she select. And then use group. Use group and I'm in penny for the 5 executives. They are 2 about 4 years ago, 2 about you don't want to say. Hello? Hello, Mr. Chairman, meet you. She had money. In fact, maybe a 2 about. I will handle it. Here, they now can sanity. Okay. First member, executive, chairman, vice secretary, financial secretary, and treasurer. Okay. Now, I can't fear the door saying nothing. Mujuma, the Modi Abbey. 1 year, 8 months. 1 year, 8 months. Yeah. Okay. Second November. Now, I can't. 1 year. Okay. All right, Michael. And come and run traders. Nibi can say, I say, Sikasem ho in Kuntabuno and said, then trade yen farm or Montina say, Momadem Mobile Honomono, and swan into Mufam with Dibra and Mofantua. Obia no a wabaka to do a bit this wa. When you start to cut one general die. It's a minimum penny for. And I see years, you know, Scasema Bay, and him in the book contract. Committee at here. I want to move our contract. Then she be a mobile contract. So,
Yes, joining in a year, a 2 or a year. I can't get you, at least this is joining in a. This is getting in a year. Lampen for a friend. Emergency meeting, that's a general meeting. No, a general meeting. No more emergency or myself, maybe we are going to add a man. Me, I'm looking at a movie. Okay. To say, you do know our home. That's in the couple of anymore. The committee at here, you're doing our show, Massa. Like a chairman, my work on touch and many Germany in a. Right. Ora Michael, Ebane se moche sika do a aba kantamanto a moche ediama dwadifo ana se wona woton ade wo kantamanto no. Aya criteria be na modi cheska no. Ya hani in cheska o. Ya kwa na the ground ready for modi twi asasi raka. Na o man hashi o man panisika o de maye no. Emi dwa twa se won hye nyina no. Kabata e ba ko gudu mensa. Even Patano na Asiano, I think I know 7,900. 7,900. Into one penny scan each other, potato, be according to Yana potato, potato, one pension, depending on the room, if I'm tobacco. Who just had in a year that could be a net 26 square. And the nature and a potato, one other month, 125. We in the room no more check. Sani the chase has come up and the money. Okay. Rama Ghana pay that's so near Dinkomo with DLFM. Bibia Tree Adrian so beba on China press conference and so ya beba na fe ya baba timu so manu musem na ya magana fuate. Why? You Ora Michael Kantamanto Traders Association no one branch back one chairman and no no pay any na Dinkomo. Mo nyina chairman no. Chairman one. Chairman back pay. Mo nya na chairman. You know ono so akire mu de ekoso. Oh. Sambi ma miti we. Enti bra ko ba se na ma no gu so amekasa no. Mpenifo kan se me se fa wo ho yemua. Dwadifo na kan mo de e na mpenifo no so nyame adom ye nya wo mo tetene ni pani no so. Abekire ni die mu no. Na ade ba kwa me na tete me ha ma adwene se. Ye nim kwan amanyofo e de ye fa so o mayi. Okay. Amanyofo no e matimamufo ni nide. That is the problem aye wo okruma. Amanyofo no matimamufo no e nide. Sese. Oh na dey. Se omu mia yen. Omo prema omo ho. What you say? Enti na ye policies ahodo amanyofo no ye ya mamre nyina omu ntumi nsesem maye no. Omo prema omo ho. Enti yen so ye wo form na yen so beboa ye ho ne se koba se du ba bi na omo so prema wo mo ho de ye be ha adwen. Enti ye be sere se be ye betumi abo na adwebro etimi aba no. Kantamanto dwadifo ne mpenifo ne sinkonwa. Medie de ye be nyame ne se omu nyina sinkonwa ntena se. Na kwan pa omu nyina fa so beboa na edwa na akoye na omu nyina setene makọ nkan no eno ne hia because am ahwe ne na tantetimu ba na ye mpre ye be yesi eye asa atena wo no ohun se omu de intensa bompanifo ne se omu mane mbo no enswani se de chairman so be kan se bunu kura na nsem bi wo honom se ohun se odi ka se omu nchiska eno mampenisika ode koma wo no mo no empanifo no bebu nkonta baba wotie press conference and record so wo bi kire mu se sika ye che no kura no oda koto aduane adi 2500 what do we name so 2500 enyo no nko ani sika o se kalomo se kibabu se suya 2500 Ghana cedis enyo no nko ani sika o eyekuo omo chiche mo ye group na ma o monti ye de group bi ano ni sika ye de ma mo na mache okay and ni be ma account mi nya 2500 baba so no de ode akọwe nam de o kan I think say na no na efum ye ode akọwe nam ne de ode akọwe na eye ketekete ma mpode nti na ode akọwe nam say sa no na wo obi tun ade wa kantamanto a na ode 2000 ma akọwe nam ko wa kofa ne ma ni bi enya ono nko ani sika say sika na o de o kan ye ekuo ni sika nti ekuo aha di say ekuo ne bi ani mpa wo ne do so nti ye cha last sa me kan wa ha say pe hwehwemu ye ne je ni ma ni bi kire se ni obi ba ko di am say 120 something cedis yes in 150 cedis impo and na so the berry now aha and this intina me kire say 2000 na o kan de ye kuo nchichem group ni bi eku sika omunya na modon ne de na akwakowe yam so the co stages kra anti amso no e na waka ho sensem na enti no unim ya besre emma ye mpanimfo ahodom de dwa na no ma obi nkoye difuro pe emwa yen kami akwa so obi obenya akwanya obesum bia ne personal interest eno so mo ma no ya besra da
empenifo ntenase ene adwadifo ne ntenase yie ye nimu se anya hwe kra na ahokyera hodo ebaaye no adoye bebre na akoso ne ma bebre na akoso enti ebesere ma obi mfa kuntunase won se omo de ntense ebose omo agigigi sika bi wo mpenifo bi wo no mpese omo dane edwane ma wo no se de papa no so ebekire mu nchema abekire ye no edwa no ankasa asase na nyek enya adwadifo ne dia enti eye lease eyade a omo han ena omo te ho no ma ti se do no so chim se omuntumi mfa entoma obi no mpa ne ye bose enye saa wate ya se ko ba se free adwadifo ne se be ha dwen because dam dodo nam kwantamantofo efa so mo se ko mo no bra ko mo doso papa odi ya si ye kwaye voice pop bisa nipa dodo we kwa kwantamando kwoto ade we hu se nkra ha nipa ko kwantamando doso pa enti e besere o munyina ntena se na dwobere omra penifo ntoto ne ma ansa na mo hu se ba bia penifo kan ba bia wisie bia efiri ba bia ne gya ho ba bia wisie be firi ba bia ne gya ho enti e besere ebia ne ba ko bi nkoyi o man dress issue no mo ne adwadifo ne ntena se mo nkwaye kataso mu aso bia nkopere o mo nkwa yefunu no mu nya adwadifo because wuyi adwadifo ne firi wa market na ni ho there will be no leadership sabi panina ho no mo na odi dwa no so na ye adwadifo ne nti na woda o ma no o mo ni ho a wo ni ho enti e besere wo mommodin anfo mo hwe o mo ye mo ntena se mu nkunta kama nkyere wo nom na mo toto ne yama no mo mpre adwadifo ne ye die bible ne kan o se o ma na woti mu no bompa ye na pre o ma ne ye die no ma ne ye die koso a wo so wo ye die beba wo ye panina de wusi dwumadie bia na so wa mama dwumadie na ntompo a wo so bebre because dodode na wo bedie no efiri adwuma na wo ye ni mu na dodode na be firi mu aba nti e besere o mo nwuna adwadifo no kan kwa ho kane na mo dwuna mo kan kwa ho kane ampanifo no so kakra ese o mo so nya no benya na anya saa na se kakra baba bia no mo mpere adwadifo no ye die be ha dwen because Ghana adwadifo no bre pa no kura wo mu nyina no o mo bre o adwadifo no kopa bosia be ya adwumbo se de tie eja be hye adwadifo no yama kakitenkete de ba na yesen ya na ampanifo de bre o yesen ya cha sen no benya enkwese hwe Woman on Bessan Quaji Busana Ade or baby Adia Banti say be one mania convenience place at one adiano, and perform to Tonyama. Now, Mom Major the phone how Neka crank room benya, or Miss Benya be dear Shifino, or Monsan Coman, who can decide the phone as a term a bay day. Obama Bremer. Yo, Hitman. Mama at your phone in a good morning. Na a year can't amount to Asema, ye cannot pay dear. 3 days no mo buafuni na almost a day na chairman one yom chairman ya day me near me wakani say ekubie mu no say ye tuaba ni yi chairman anasi ye tuaba ni yi executive sa muana makoto aba no yi wo muana mu didi bre ne dia hye omonsa se omumra emra me lidi mu nti say choka to be bebrebe anything se wutie chairman akasemu a o se che onu no chairman no onkuta sikam onso sikam nti eden na mobeka se na chairman yese chairman yesa sani emeka no mo na moto abama no munja na ni dibre na mode ama no enso ebe wie ye na mo mpena munkoto aba na muntuntia no anase se mumra no nkyere so obeko bie mu a munya no na ne obeba no anase ne mu pese mu yi no na afi na momo de naba na ekuo bia mu no eya na ye wo eye enkrofo omo ta akire a omo no mefa nse se bibi ekoso na se se obi ehu se empuntu obi ekoso na brabo ma na bia o na u diska Hitman ma join ku bebre eku ma join bebre at the moment ombe hu se sika bia ba na wo ye chairman no na video o ma start do mani esi so se bia na chairman di esika na chairman yesi enti na mato aba ma no chairman no enti se even kura no se chairman yesi ni oyam ni oyam no be panensa ho kwa hwade no obi panensa kwa enti se wo de na ye chairman no wote ho no ma eden ya ese chairman ye den etafre kakra eni so mu se chairman etafria mesra mu mamubufu mu ntwema chairman emrenso nyemreso a no maka se chairman ye diska bai no enkonta mu bebu kire no ye bo anyoso ana ye hu so enti chairman mesrawo afi we de ye ntimi ntuma asifem ti se ne we de sorry so me dia fa that side ye kwakoto ba ye isu MPP fu anya de enti ye yi wo mu sifem nie fa NDC fo mra no mu so mra
emedi 4 years ni ehwe no mbe enti saa so na eba no kantamanto ho no mo a muma chairman enya ahome na chairman endi ni chairman till say nimre ebe so wo say aka ni say 1.5 years right enti sa so wie na so mubetu na matu no na me de me eya na ekuo mu no sa tobe me na me chairman na no ye chemo omo maye mo 10 bucks so what I say me de move 5 ekokogu fie ana me de 5 ko ne ye che enti wo ye chairman ya sometimes yeah be me ba be chairman de tie chairman de aba ne atoama na odu chairman enti so wudi umre some people say me wa sem bi so pam busaro o say o de mo no 5 ekogu fie o de property ya botre efie be mu anya mi fie enkrofo bufu ye na che nam se da bi mo ye chairman me ba mo nye chairman ya botre boko da bi me opam bo ekuru mo dodo na mo yesin ekoni e almost about 120 ekuru nipa 120 yes ana wotumi de mo no 5 kogu ana me de 5 kogu fie na mko che 5 ne mo obi anya 1 cup what da say chairman na no matu me better enti so so what I say o matu me enti chairman de onya chairman mani ndi nimre se time so a no okunu obi nso abedi bi because ni e oba no munim no oba be hwe ni e no oja TV no so no ye tobe na o kasa no ye di ni bedi chairman na they say mana me bo aminua ye di ni bedi chairman ultimi say eye no enti no no so yes eye no enti no no so yes opam boy senka ekuo no omutumi chi no na omoka ni mpreka because on say eye obi aka ni kontabu endi say ye di bresha wonsa na wudi a na say wo ba na bebu nkonta na say niam ankwa yi anya say ye ja wo keke o ida say ye be kan mpre ye de wo ba tu table so ni ya kan wachi mpre ana ye de positive be hunehuna akakra say be ye kina bi wunya di bresa obehwe ni yi enti de o kan de ne se de fam no ni kan sere nanso no leadership de aya na anya say kosa de bia de akwanya ma say be soma ye say wo dwene ekuoma no ho more than wo ene ye kan na kan you should be accountable. Yes. So one yan is an answer over General Hosene, a cool man at the air. Nay, say your man penny more crew beton. About Minia, a bunny kumudia, a bunny champ, a yanocrat, the Okana, call Madame for your chairman or Amasaman, the GPRTU, a bassy brunya, yento near my yenton cocoa, obit me tra baby as he can see, but to call Marco Tonko Conket, no more the Abremunani, I can all my pocket. Just say and the chairman for there as I say chairman didi so at enti na mo de chairman man because e do about us wa onu so timi ebo like onu so ko ekokoye like campaign montoma me na chairman ni o nu otuatua enti so oba e so otenika so what I say yes so enti chairman bia de ne mekani na na me dia kwesi say okay so upon what person say chairman be ba no oboka enti wa ba be position na was chairman te enti mamu tete chairman mo mani ndi ni 4 years so say 5 years nwi owie na mo mpe na muntu chairman emfiri so sani ye me ba o na meto asade obeye bia omunya na manenye hwe entokwa bebrebe omukun na me say nipa no o kasa no o ye dede ne all front demonstration no ye de ne betra hono mo a the same thing never happen ye kasa nkontabu a ontimi mu ye no mfiri nchen say oba be the same thing no me pese ye you say listeners need tie no omo fa bebre na na afiri mu say ye de akwanya ma obi so omesoma eno kire say nipa no ye nya no na onye de wo pe no ye to abanti se sane ya Canada yanka amanyoko no betumi aton Ghana jiska no akotena baabi adwono no na ye ni ha no mampani bi beka so wonti Obia nya botre me ba nya botre boko eni nti na yesu ade na ye kirekire ye ho no enti ye besre se ye de dibre bi hye on se pani a wo ho mankuntabu okay akakra se group ahodo no mesre mo aya monye mo bylaws nhyehyehye mu se group bi chairman this car mo fa no two tables so se ma na 100 a mo kan mpire isi ese mra ye adwuma minim definitely kuro bia won constitution and once ye kuro ni de mo wo mra wo ho enti mra no de na eka enti ze ba se nkuntabo na nkwayi a mo ma mra ni nipa no se de se be ye nse na won akina bi obi nya kwanya wa saade na obi ye no wanya bi sente saade a ene said the company for na sem ne bedu baby na form house obe price na soro ho na aprodeda o can say bi o o can say bi o say chairman e ba be di chairman no
why they were two scan kitten. Chairman Abobesia. Sao sana mampeni bedi or mine so or no sukite skebi a budget be a was set hiding. A man home because I had citizens in a more boy abrono. Cause the moment citizen or mampeni bedru be an MPP bedru be a nempunya fine. Pekakramai. No GG scan kitten. MPN ko tenasi for one calculation. And the election year me call me bo kabe 30,000 Ghana cedis. Next week so me kwa my son set another budget be 20,000 Ghana cedis. Then party executives nyabede ebedidi. Omu nyina abedidi. Until the moment obabe obenya sa akunya na tena so no. Obeye den wo ho no mu. O ma ye hwe. Cause imagine sika nyina wo no ho nti ono aba no obetene ka. So obesinya wo bank bi a obeye den obetene ka de etua bank no so the citizens nya so ye den ye kan bi. Impenifo ne ba omo ba ye mantem a na mo expect emo anwa sardine na eska na okofa de koto emo ne anwa ne sardine no wakodi su na ngade no onye me ntwa wa no baby ye keka kwe kantamantu dwe da hoye no chairmanship ne leadership no ente se de amanyokuofo mpenifo epre to me me ba nya botre ni nyina etumi die me ba ma be making the point no la almost ekọ ye campaign akwes assembly man me ba ye besre de oka no menim ba bia wo ekọduro eye pa sa ne ma ne bi enipa bi ye no ha adwen edu ba bi a ye compromise system no nti bo se nipa ne ba na onya kwanya ono so pese ka wa bo no otie but that's not the best way to go say ye chekere wo man ne ye boa ma ye ho atoye nde a se wonu se wo ba bedi pani na obetua kata so se de ama obi a wo pani ne so se otu hofo enya de pa wo enya de pa so ba compromise system no na wanya kwanya bedi nipa so na ba wo nipa so meaning say we intentional wo de ba na say wo besom wantua wo nye debi cause ono ba bedidi o mesom debi obesom ageden oba bedidi no ma University of Ghana crowd omu SRC impenifo cramp omu predi bia cramp omu kro omu tuetue scammer you don't forget Ghana had the bia ni one mobi ba oba besom obi o hwe but bear in mind bia ni oba besom obi na aka ho ebeta ho wutimi nyimfiri wo aka ho ese mra beta ho woni say said de bia da ye pesa amanyofo no eya de papa no na ma o ma no hoto no say yenso aye wo fom no yetenase ne yetete ye ho wede a and the politicians will take advantage of us because ombe hu ni say yenso no yenye serious because omomo ye na ye ka no we also doing same and that's not the best way omuni say dia na ye be because enye say ye encourage that kind of habit and say encourage because yes anso a emwa de bia da no de oni bia ne ho be kire no na de bia de owo bia na nya bi e ma na enti na say onso yiro ho na akoye chairman bi no Debi ene so mwa enipa do se ne benya kwanya because e ho kantamanto market enipa ewo mu na say enipa no do so pawo yes nipa ego e wa kantamanto be buru be ye 20,000 enipa bebere na e wo market almost 30,000 you see na say ye pe nipa be de say bia 13 e na ekoye leader da be na wo no kwa preacher ma be duru so e benya bia but yeah is the case and say ye boy ho modern hye ne makama na bibia koyi obi e benya no so ne de at least say wan yesika nimpa de obedi de ubenya. So I think say the best way ni say penifon to ne ma na omni adwadifo ni nyani nsa wo so kama na mwa na at least obia ho henhan no enipa no ompre bi kase bia na wo pre hyehyeye kama nkoyi onye ba bi ntan ton na ade nya wo na amba ne gatire debi onye ba bi nton na ade kekra ni man ko kama ma obia me hye ne so mo fan hyehyeye papa hyehyeye papa good policies na mo hwe animu sika ya aban che eyesen adwadifo na gaza ni say Ghana buy kwa de be 20 billion kra komo mo cha enso won bi ko na mo people mo market ni mo say na abenya ono ankasa kwan fa so obenya na bosen de adwuma no obefa so omo fa good policies ntu akwan mu na nipa na ton ade na ho nto ne keke no hu ni say obetuma be bia ton na ade na ho nkyere no na obedi mra so that is the only way omo hwehwe ni mu no ba say wuti omo press conference enye sa na ma no no omo eye hu dede o omo ye hu dede say sikadie ena abam enti ne ye ka ho asem no wu so mo nka ase ba bia ye te yenyo wu se no obi ka se sei se ofia kantamanto a ha ye fe kura sen eye we bebre ai wakra no enya no ho asem no mo ko omo ka about sikadie basa sikadie no transparency exactly omo sa allergy say omo pese omo penifo no ton ho ma obi meba nyabotre de ama atrega omo buafu tutu no kura na mo free press conference omo nya nte ye say penifo no
ɛyɛ kanana aton honom agye from mo nsɛm na che ma ka se ho nya omo di aban nti na me kan nti eno kra na ma adwadifo no bufu kese ye paa no it's not about sika kra dodo na mmom no omo hunu sɛ mpanifo no omo adwene mu no susu allege sɛ mpanifo no pese omo de ho no ma obi na wadi mo obi nso a me ni ye betu omo su kese ye paa no sɛ wo bobie wa wo bete sɛ na eno na ya de nya aban asase die o aban asase die a omo ntimi nton but aban betimi atu omo aban di nasi from there why not to bet omo they omo ye nyina according to Nana Kofi Addo no it's say endura 1 am 13 unions initiate a secret meeting. It's omo ye mesi omo. Yes. You understand? Yes. Nti omo toto ne man nti ma wate ase. Nti na dey omo ye mesi omo say no, then we have to do something. Was yanye bibia, yeso baby edidi nie. Nanu ya sebo no. Na ya to abama mo na mo dwuni bibi foforo then it's would imagine ni parodo a wakantamanto market se koba se ne se edwane agifuru omo nsema omo nyina esa betena kwan no already pavement na ngaza na you occupy the nipanya baby mfa here is the case omo nyina so kokọ ho a he ne be fa na kantamanto so de wuntimi nyin free baby e wo no fa enti e be sere mpe ko ne mango for free agogolosi du omo ko ye no kantamanto de oyi free opa Bakobra me the video bi ama DJ Zigby anka obetumi show a na ye nhwa ade bi na ehu pa wonim se ndo na ye kan bi se nsu na hyase a etoto na nima bi a mehu na ndra no nsu etoto ye ndra ya na de mehu ye na ba ye bi Bakobra na ho fe pa ba ye kama enti se na watumi anya abotre de boto asesa ball aguma mana ye ma wo fie na watwen hunu se nsuo na eto no epim susuan ene wakogina susuan ne finfin ene wahwie bola ne nyina ya gu nsuo no mu yes se nsuo no emfanko ohwe na wako school krona ya tian school na ya kwane de den wa Ghana ni ko school na de onim ye brofo ka I'm telling you your educational system ne ye brofo Ghana ni ya wako school ni ye nkosua nyansa wo school ye kosua brofo. That is the saddest truth in Ghana. Ye school na ya kwani nkosua nyansa na wo fie atete. Ye kasa bejimu mre na mtete ye ofie no. Wo de ya bisa ene student no hu o mabra bo sen. Se sabe ye kosua nyansa wo school a. Anka school, break school a ya koya bo degree. Ene ne ma hodo ya kwanya nka ya tebie okroma ni. Hwe boys ene girls. Most of them ye student o ma bo degree hwe mabra bo. Omo ko suanya nsan wo school ya brofo kasa obi kasa keke ne Ghana mi nguzi yesua enti se wo te brofo wa Ghana wo na wa ben mebo a impesa me kan say me na word na me kan be ha be treganti you see I say do ba me hu say ye yare ye wo problem wa yadwene mu ye problem wa yadwene mu you see edu ba bia me ade ba kwa na ya metane ya me yampo say wa kwa classroom na wo kasa no wonya ka twia ne ye obi o class p no abetwere wudin vernacular speakers ni ya punish mo so video no na Facebook page no the other omra me we abaya kama we bola o ene wa hipu ofie kama pa no hu senso na etu apim sunsun nti no ene yengum ne nko de ba bia kwei ehe na de ko no ba we so mo hwehwe ne chi abaya kama we ana da your Facebook page no so DLFM 106.9 bra Facebook page no so na bra be video a ye ka ho asem we ekwa Ghana mampani fie babia gata we da no babia mampani nte wo hwe fa ho yemfa ho enti oni bie mobro wa fie no we ekotwoku babi mensuo no ebu afaso na akofa obi etu no na we bola na ekọ no babia be ko bia sensuo yiri mo ansuo ta yiri fa modan no we sensuo ba wo da mu a ensu fie we nyine ba wo da mu obi we I'm telling you ye di ye ho abro aso manya nkasa ehu pa hwe yo we ene ekro no we wie abo na dwuma wie ekọ we etikrom ha me say eye common wo dey go to places ahudo bia mpese me bodin wo kwa bobroshi wo kwa chokodela mia ahudo we black coffee I'm telling you wo dey ko omo hipi ball na si wo mo twen na nsuo no to na pim sunsu akese no makọ hwia gum na de ko na yira fa de hye adenti na say ye tena ma mu yesa this is too bad amanyofo ni sisi yen ebo ye kro no ema ye ho kire deda ne ye nian so akosfo ha wa kese san de ama ye ne ayen so ye ho bi amanyofo no ma hu say enti mamufo sabe adwen ni ho ye nim nyansa enti no ma hu say wo nkrofo kra de forget wo mo na
Oh yeah, them crana. Almost very serious. No. Politician or Ghana. Ensuia airtono. And what page a ball. Take advantage. A free fee. So no better dia. And you won't pia ball fee. Won't pia ball aka. Or the woman Susana de Nebecono. What do you call him say? We say ball and a hin econo. Oh wait. A hin econo. Is you or Miami Bebre? I had a cost of Croma. Especially Accra. A cost of pa. A possum. Gates a who are choking na no frisania ma we and a cost of a could be fear. Now at the end of the day, now Bastard boys are you got them. Huh? Now what Bastard boys no. Ya mo ma Bastard boys you mo ye no. Enye dwuma ketwa. Na me aka me nkumpa ga Ghana man pani. Anko atumi I am prayer boys no ompa omma omadwuma nye. Onfom 2 pay so no mo fa youth no bebre ngadwuma mo ye no. Ba woni mo ante so sami bi. Media always be a odwin. Papa no adwin boni. Abai komo mo contract mo muska boom sesi ya ombe ya kwadro. She opa ma ban Thomas ma musika puduo ni o leader sesi ya obetra so kra mento kwaba ama bibiri na abejai enti sesi no mo ye no o ma ne power sesi ni o mo ye ni mom o mo ye no mo de attract enkrofo momo ba o de opa mo billions of cedis or dollars me say Bastard boy ye nto o mo kan biem. So enti say no mo ye no mo nya ne sa ye penisa but oh yeah sure the last time no mo nya no de enye bad ba me so do opa me money big money Bastard boys the last time me ka sembi ofia say membo no Ghana man pani na ni nko ba bia asa ontumi hunu ba bia enti we yi mpanifo asisi mia hodo ye besre nso ye betutoyi assembly man me se no small na boss no say mo ye from small na boss assembly members no yes re mo adwuma nie yes re mo ada important bia wo anim se electoral alien ni no nso na betoto bo modern na wani ni akiri monte watch committee na mo mfa mani nkwa pro wo mia hodo no na ye de ambenya homodwan bi ache no se wo se ye ko school na ye obi homodwan mo benya obi ache no ma panish no mo de mo che na mo va nkoto afiase mo moneka mo boneka na otua sika ni wi a wakɔhwie ball agu nso no ya age 2000 na se tena wobenya hoɔden akɔhwie biewu a wohwie da bɛpɛ ho right what is anti momomoa small na boss no so moa na memmo ni nkoye sa anya sa de a yeto abawio mampani hoɔden tumi nya ni nyina nti na yepa mu nyina akɔtɔ yeto momokɔ assembly setting no yama mohwe okay oje sitting na ya dade a no bomocracy na san aban odisika obofoto ama bottom ba be ye de enti munya adwuma no every man bia no every man bia obemo but right 49 minutes after 7:106.9 now Obia Samoa live on Facebook oh Ghana lady way pa we lack common sense sorry to say I agree with Inshaba we go to school just to learn English language and not common sense. Now my one Friday 0593 and I pay din komo pa. Won so adwenche won sema ya kanyina kantamanto won sem ene de ya brobro so na pay won so for adwenche bra 0593 40 6565 0534 050 199 Anidaso Wɔhɔ. Good morning. Good morning. Hitman. Good morning. Your first saying. But your family Tommy Kasefi. A bridge and come on. I mean to no pay. Yo, na pray the medamasi nye juma mo the more my kana zigene ye kana saying kojo ana same bi ne opambo ne tilawa opambo mumie no mene mo nya adwen okay mesramo empeni for the tie tino si educate public na ya hweniye sami bi mi chia o nya mi sha pa dani de nyina o ma nya sanso e fablae because ni ekosi me hu ni se system na ma ni padodo na enka nokre na nka wase e fonfo no si e hu hin han ya e ma obi a wakọ nanim eni bre ma ne so bisa enkunku ye kwa mi se majobi edru onum chama ni di sika e ma ni bre bae ene ekuo ni ye basa nti ye besre se Ghana ni binum nya kwanya no ma fa ho no mu di sisi e fonfo no okay enye suban bi a enye kura suban tantan okay
Mechia a friend said, dear College Association for you now. Mate, Omunina Betty. Good morning. Far morning, Aja. Maybe Jeff Rossi. Yes, let me see because it's about 2 young passes and come. And Council, what means you want to pay? No second and Ninas and the Beku schools and back of some bed on Madio. Uncle Samadonian. Oh, me do the Madia Papa because or carb of into the Made. Sakrin Yansan to say that attention. Because in the school, I would know I want to say. Ni penny for your Monam Chroma Modiasi. It's over also, me could school Canada, me could school Germany, me could school US, and I'm a boy. Okay. Now, I'm a more broach, no, no, Africans. Debbie. And that means I quite some school on Mokono, got to class for Nechi. Now, Professor tell them on the because I can yes, sir. Nanka African, I Japadin, I be the May, any nature. She leaders, a memoir of the May. And a second, get of Barbesia, and so wouldn't make a woman. Shabola, oh, sugar got them. 20%, Nanka Camera Chini, those are Gayano, or second, I can't punish no. Nanko Bruce Tinche, and Nanko the Edition, and Tina Samno, Miss Edmund, Obi a Shabola Graham Pep, maybe you know, Miss Ed by that punishment to Nelson Nipano, or Bewin as I didn't know. Right. Now, you have a at the Ghanaian, a young pound there. Okay. But yet, my sister, and cheer them to my chromatis here. Eh? How was it? Basha, Nankin and Namtama come to 2. Double reduces here. Say the family. Yan and children come and say, Famisi. But that's Yamishramo. Mate, Nangopo Insurance. So, good morning. Good morning, Hitman. Maybe Jeff Rossi. But your friend Dixon Badaku, Kwekuji Druba. 30 seconds, Yanko. Na ministra mo ni adwuma pa mboma Kristo eno mangana tira wa adwene kabina minkabi ya damasi e bese bibiri binia no di kan be kasa no o akama asem ne sambat metria so apanfo bi sa na wona bienbi no ya sire ni dim senti sie we nti ana yim bibiri ya kasetia to ye ne kankan dream ndi se se ma adwene me se min ko di chema no bi adi skenti min so min ko di bidia sabe ebunya anya adwene pa nene na ye pese ye tuase nti mo le kire te chairman here campaign or to abenti wakodi bi oni bidie na ye ye kwaso tuya sebe ni amehunu no so na aso so ye bese bibiri abayo na ye bese mun twezi na mon kire no because man kire na na video na da so na ye hwe no na mi hu sebe fa so kwen wo so nti wo se etia beto so de ya okonde o se ye fa so kire na mala ni mu de na Ghana so bi mu se we are the one ye be kire won man be ye adwuma me das Mate, Tony Chankal or say Wapambo is an example of corrupt leadership. How can you think about chairmanship and you think about enjoyment but not duty performance? Or Pambo is a leadership, corrupt leadership. Good morning. Good morning, Hitman. Yeah, first say. Hitman, we theatre dance man. I mean to you 30 seconds. Hitman, Yamin Shamu, Ned Mapa Moye. Yamika Toto Dabe say, Omuchi Amune, Yamin Shamu, Ned Mapa, Debbie Amoboma, my Ghana. Hitman, Debbie and Bisa say, assemblies in Omwedman say, said them blabba cook and you may be whatOkrana, say your man penny, Ejuma say, Obi share got a goom or man penny never barbecino. Assembly ya the mercy why I say community no, the muye need to know, ye misa, say community no muye need ya. One muye need. I said the shah assemblies no, because Mumma say Mosha no more yet. Mosha no more yet, into so dear Babe now, Nessa Gota, and come move for beyond future. Nene Gota cream why you fear. So no crank Kabutu Mukabi Bichirano. Into ya say assemblies and I do a mercy war. Ah, Muso Moya small Nablono. Mimi warm where you my palm Moyano or Ghana. Don't pass on Moya, Mammy, or Muya, man, no Bian Patem, and your need. It's man, Yamin Shamu, Ned, my papa. Yango Point Council. Good morning. Good morning. Maybe Jeff Rossi. Coming Lawani from South Sudan. You, Mammy, to an pay. Yo, you don't want to tell Mamma Yakonia. Tell me to me so much. The DLFM, move Mumodi Papa. Yamin Shamu. Yeah, that's it. Any, ye Papa, Daddy Lumba, what do you mawi? Eh, Musumonia, Akonyana, the here of mine now,
Obia benya paso ni benefit obia ni nyakuma beto ni yemu. Mwati mi anya ta konya no. Mudi ta platform itu wa na se. Jin se we itu wa obia tini tibe na. Ida mwati. Miti assembly efa like school for no omu. Maybe charity begin at home. What is the meaning of that word? The same kola mo by who are Munkoi, who's a Munko school, but at the end of their education, different kind of lifestyle we see on them. And so can I say, Sabi, what is the banking? And I would be a question go on now, would you say, where they are? And you're fine. Okay. And see, Alano dear. You Mate, but I say good morning. Hitman. Yes, sir. Me pa chun hwendi. Mami ti wa no pay. Hitman. My voice na yi kaka. Ayi no check me chairman. Africa e pesa. So we go post me. Na san ko for accuse no something. And nam no nya ogunti. Won sorry swada. Apofun sa ibina oye boniye na so hu sengo so quickly no resign ye but no go nya ohunti wo se aka na 1.5 month 1.5 years so you accuse you won so clear so swear aka say o tini ka bi onwie ye o tika sa Hitman sa ye che o tini ka wa Mama Mimpisa, Ghana, 1% what is almost said that voluntarily or resigning that. And see, because when you know about Fontessa, and that too about behavior, maybe a teacher, Golana Abano, Hitman, especially, more government sector. Almost by I don't know. Hitman, if in classroom where you drop it, the tarot, I would say, you posters, bit the tarot, picture, it's me, my classroom, your learning environment. Diagrams being near any label, say, be our Nichaswa. Uber Kone Kolani be at a tenor. No more road become Omonamwa. It's also buying a free school, never. Okay. It is school really gone. I want intellectuals or almost demonstration, almost as a name. Okay. Pharmacy. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa chon idea. Auntie Madini. Mami Magu Bruni Yonkwe. Yo, in my money and my. Yeah, that's it. And then we may have my idea sort of a Casafa and I mean, so no, a pound for now, no one will get many and I'm not doing it. Yo, make a cantamanto as someone else. Okay. I'm a cantamanto. Any part a good water there over 20 million. And I won't go. Into you see a more cafe. Mo kwa you will be now what the Jihon, now what's here. No one finish saying, we'll finish storyboarding now we are what Chama and I assistant. She need to away. Now she Chama phone quality are not 13. She can't buy the buy. One to me and say she can be a family for time. Do see can you know? Okunafobi wo kwa wo bomb pa yesu go rade so se rade ye na ntoye na se sikani bia ba na famu satam she ogoro wa di sikani ga no maduru enti won nya ahwe yi na won ni no kware na won nyi nara e wa penesiye mu she se ni sikasi eni amase obi oni ani gafu obi aso ko pa ban no no dia be ye adwuma na mo ye won se ya eye enti me de ma na ye eye no me ti ase agradifo no won ka se Canada Japan sika na wo de ba no ma ne wo ye hian kanea auto street pole na fa be sisi na ma ye kanea ye dana se o me ye ne sa pepe ma wo na wo wa komanto ye won ma wo bi na jikantamanto free won sam won is book kantamanto kura gu fo no Obia ni wo tini je kantamanto free won sam enti won tena sa asene so okay won tena so na won ni no kware eto obia eso won tia no won tia na ban ni nso nya bi na won fa mob ye beti tekiti na wo tia
na tona wɔ hɔ na yɛ wɔ adwuma ɛna ɔbaa na nsuo fa wɔsi sɛ yura de kogu mu no yɛakyɛ no camera nkyɛ no camera de capture no enti yɛyɛ ne dɛn de betu wana ba yɛkɔhwɛ no na yɛde ne si gɔta nim yura bia wɔ mu yɛma ne ntem mu fam wɔ wie a yɛmfa ne nkɔ agogo si ɛwɔ nso odi wɔ mu paa na ɔnsa nkɔte anti ma gefa bi si yɛyɛ ne saa wɔde bɛsua nyansa right Ghanafoɔ yɛaborɔ ne da yie o nsuo bɛtotɔ yi nkurɔfoɔ dan bɛtɛ nsuom ayira fɔ ne nyinaa yɛ saa nneɛma yi a wɔn yɛ anti ma gefa mi si famisi yo oni nyame nya adwuma wa ko anka won so ho good morning morning chairman bibia boko ka France wagina so ache France ai nana ya tamani chairman nana ma minti 30 seconds chairman shadio ufi se yakofa soja fo be gukrum na omoka ya penti wo sibo ya penti ho ni apa e mai gukai ni anwode nam na mo speaker si so ne nan so ye ne ye ba no wa wo de so wa so di na so de wo be di bia wo de beto fom ana ba ko fe wura ba afi ofie no de gugu tamu ye ba contractor ye ma kwa say ye kwan na sapa na tutunu wo de kwan tutu a ye ba minister MP for be disika no woni kwampa so ye aso da fo ne ye ba masa etu ye so ka Ghana ka ye problem also what point pa shabo kina so jani enra pop ka kosra no na juma penti o enya hwee small boy no so dan ka tete Ghana pelefon sada nko no mo koji adwene mo mesiesie Ghana nka na ntwe ya busu o tamakrom ya edu na do afa na ntwe se minie ye wona ntwe se ana 17 under 20 any a blaster na ntwe ba ha be na ka soja fo nam krom se na ntwe we a wo da na ntwe be gu city ye so mo a waso be ye hye chama wo fita Ghana Ghana fe gabe kama pa democracy mo aye me na me da be se me ka kire o democracy bibini so wanya soja nya me dini so na Ghana soja fo na kata me di o mo yawo abubu ko mo ye dey ana mo makro ni ehun toyi be ka man kwade wala ba to wo mo shimura tie me fogua be na ntwe gua Burkina Faso be sha abo road o ma je kwan so nya afa na ka soja fo ndam ko nkan na so a ka bi se Burkina be ko lorika abe pa ko roadside usuro Ghana soja fo mo ka mo no mo che right chama me de ma no so din to azu obi so it was I think say wait to me for calls ni bi mam we got to go so maybe yeah, Brentina. No, you better than listeners and I say. It your best Romano, no, Bracobra, in idea. The old bay and there, a better Ghana Dachi. And tin into tea and my, near I push your man, Cobosh assassin. Right, Yami had more chance, so can a Uber Basso. Can a Uber Banti, no chance you be preparatory. Come up, Opamwa. Hitman. Now, was I want to send the Kogu? They move $5. And the Kogu and the Kogu I'm coach 5 and a mile. One cup. We are no more to me free so. But no chess say you do the chairman a Mr. Boyduma. Mr. Mumieni sa hu fino Ghana suba hu fino enfri emu na se ne mini asa me bi kan no ye de u edi eye di brebi a Mr. Boyduma na yi sa akoro no like it as sheni esisie no efefri wakom na ya always be ano bompaye na ubeni ache medamu nyina mase kofi sanko omu di bipo na nka omoma yesu ye fili bia ye ntimemfo ne yesu ye fili bipo anka eni omu ni problem ti omu di omu fili bi mu dipo amo de moma ye hu se ni ayede mu si su se mo meye mu ye hu adwuma ba wo su ye de wudi bi nyame shiro bi oti ye bia onka omo ho Richard what was good morning Hitman watching you live from Sapeban. You guys are doing a great job to the DLFM Callers Association my boss so Richard Meno anyone working in ano Michon papa yeah was here go. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. From Hitman, I said I can see on command production team now. Ziggy B, Coffee Taylor, or Pambo the one off for Sammy B. From Hitman, good morning.